lia magnaia moa gny lianao na ataontsika androany lia magnaia lia manao akory moa gny liatsika io zaho koa ny agnatiny ao fa tsy araiky avao hagnaia hagnotanytsika lia ho amin'ny fagnafahanao sa lia vao maiky hagnameloka anao hoe dia ho mizotra ho amin'ny fahafahana sa mizotra amin'ny fanamelohana ny dianao zay zany hodinitsika androany io ho voankeloko riha sa ho afahy manao akory zay la vo tsika mametsivetsy zay fagnafaha zao fagnamelofa zao fa mieritseritsy tribonaly tsika zay tribonaly nagnahary koa vao maika ambonimbony tribonaly ambony tany etoy fitsarana mieritseritsy manao akory lay fitsarana kila raha ataoko iaby zany na io hagnavotana anakahy hagnafahy anahy na io hagnameloha ny vatako apetsako ndraiky fagnontania toy firy amitsika lahy ro mivavaky ka maniry hoe zaho lahy mivavaky mba ho trobo mba ho veragna afobe agny zaho lahy mivavaky zaho fe mivavaky fe nagnahary vavako zao nagnahary tsy haiko nagnahary le alonoko tsy misy fe zaho mivavaky avao ze iafarany agny iafarany magnino manao an'izao tsy misy olo mivavaky ka maniry ho hijaly ka nisy olo mivavaky haniry ho very tsy misy olo mivavaky ka maniry ho poy ny njaray tsika iaby io maniry ho avaky maniry ho sambatsy maniry hiadaiabo tsika iaby aby eo fa tsy maniry ty raha contraire izy zao tiarovo soa ary zay tianohizako azy laha ia mametsaky fagnontaniagna mivatanao ho afaky zaho sa ho voaheloky le zao ro ataova agnainao voalohany izaho tsy maintsy afaky ndragnahary fa nivola tagnamiko fa tsy maintsy afaky izaho anay Jesosy izaho mpanomboly nagnahary ndragnahary magnavotsaha io magnafakahy satria manao akory amin'ny bokin'ny Jaona voalohany pistily voalohany sorata i Jaona toko faharoa nandininy voalohany Jaona nataony anaky raha zay ny sonoratsiko taminareo mba tsy hatahoranareo fa laha misy hoe manota manao hakeo manavokatsika amin'ny raitsikao le Jesosy Kristy iazy raiky marina igny Jesosy Kristy lay marina ia zany ty avokatsika ia amy fitsaran-dragnahary io Jesosy lay le mbo tohiza mijaona pisty ty ndraiky zany amin'ny filazantsara ijaona jaona toko fahadimy ngandininy faharoambiroapolo jaona toko fahadimy ngandininy faharoambiroapolo zao gnataony fa gny babany aza tsy mitsara ndaty tsy mitsara olo fa gny fitsara iaby namianigny zanany ia zanaky ndragnahary io ia Jesosy zany ro mpitsara i koa mbo avoka i zany ro sady misolovava ro magnafaka anao ino tsy afaka anao ino tsy misy antony tokony tsy afaka anao amy tribunal ndragnahary tsy misy antony ny ikaihako anao zany de zao ny raha mba iangaviako anao androany de zao matokisa-ndragnahary matokisa-ny Jesosy orio ty raha ampanaovinanao
janjigny soa ty raha volagnina aminao, ka mandia tseriha, ka miliatry na hoda, ka miankantao nareo ny tanora eo. Janjigny soa ny raha volagnin-Dragnahary, atao volatsaka agnainao ao soa, le tanjemo soa iaby ny raha ampitanjemany anao. Matokisa azy tanteraky. Fa Jesosy mihitsy ro hagnafaky anao. I mihitsy ro avokanao hoe anako io hoe zaho finantsiky tambony hazo fijalia tegny nisy olo anio hoe. Ka ndra ino ty accusation? Ndra ino raha agnameloha azy ao? Fa nibebaky io toko. Fa io toko fa anaka io. Zaho sady mpitsara, ro mpisolo vava, magnafaky azy zaho. Ty apetsaka amizay ny fagnontania. Ty lia manao akory amizay zany ny lianao manomboky eo. Lia manao akory ny lianao hanan'izao. Ty amy lia manao akory ny lianao lafa baka mahareny toy toriteny toy riha. Lia manao akory. Ty zao. Mba hamantaratsika ny liatsika. Ty amindeo vakitsika saotsy Nagnahary toy. Andao ho antentsika ino raha volagniny Baiboly toy. Misy raha telo izay ty Nagnahary hitsaragnatsika. Ka eo zany tsy maintsy arenitsika soa ty liatsika. Ho asantsika tsy maintsy korizevatsika soa ny fandehatsika manomboky eo. Ino aby raha telo hitsaragnatsika io? Raha telo ro hitsaragnatsika ka agnafantsika amy fitsarana io. Voalohany, teny toy. Ny voalohany dia ny kila raha ataotsika iaby. Pitory telo toko fahafolo roa amby, andiny fahafolo telo amby, andiny fahafolo efatsy amby mivolagna an'izay. Pitory teny toko fahafolo roa amby njaray. Ngandiny fahafolo telo amby, ngandiny fahafolo efatsy amby. Zao gn'ataony. Lafa re iaby kila raha iaby zay, la izao ny farany safa igny. Ndragnahary ro atahoro avakao ny lili ny ro tandremo fa izay ro tokony hatao olo iaby amin'ny tany toy. Manakory hoy? Andininy fa efatsy amby folo amizay. Fa kila raha natao iaby io la handesin-Dragnahary ho amin'ny fitsaragna. Ny zava-miafina, ny raha soa io, ny raha raty io. Kila raha nataotsika iaby io zany handesin-Dragnahary amin'ny fitsaragna. Dossier io. Itoy ty dossier. Ino aby ty raha natao? Itoy. Handesy io. Dragnahary nisy ny manday an'io. Handesy aminazy ao raha io. Misy boky soroa atao la atao enregistrement io. Raketan-tsoratsy. Zay raiky voalohany. Kila raha atao zany hitsaragnatsika iaby. Eo zany tsika magnamboatsy ny liantsika. Safe zany manomboka amizao zany ny liako zany, ny kila raha ataoko zany mila mifagnaraky amin'ny sitrapon-Dragnahary. Safe la ohatsy ka tsy nifagnaraky. Raharaha zay. Raharaha zay. Ino ny raha faharoa? Ny faharoa de zao. Ny fivolagnansika io, ny fiteny, ny raha, ny safa miboaky ny molotsitsika toy ny sognitsika eo. Tsy maintsy hitsaragnatsika koa io. Mateo toko faharoa ambin'ny folo, andininy faha telopolo amby sy ngandininy faha telopolo fito amby. Mateo toko faha folo roa amby, ngandininy faha telopolo amby sy ngandininy faha telopolo fito amby. Fakitsika amin'ny agnaran'i Jesosy. Le volagniko aminareo fa hampamoahy gn'olo iaby amin'ny andro fitsaragna. No amin'ny safa fahatany iaby ataony. Ka ny safanao ro hagnamarignananao
ary ny safanao ro hagnamelohana anao. Safe zany ny safa iaby teniteny aby ataotsika io zany na io zany mandendika atsika na io zany magnavotra antsika. Atao soa ny fomba fivolagna sy ny safa manomboka am'izao. Safe io le raiky faharoa io. Io le faharoa io. Ny safa aboakinao ro hanamarinana anao, ny safa aboakinao ro hagnameloha anao. Navotsia na voaheloko. Ka manomboka am'izao koa zany, atao soa ny safa nahoda, atao soa ny safa nzarahy, areno soa ny fivolagna tsika tanora, fa hampamohan-Dragnahary ny raha eo. Laha ny soa ny raha nivolagninao, hagnavotananao zay, hagnafahanao. Laha ny raty ny raha nivolagninao, asanao ny Dragnahary zao koa va ny mety indraiky ka nihitako kaoriko. Safanao zay, handentikanao zay. Amboary ny lia manomboka an'izao amin'ny fomba fivolagnatsika, fitenenantsika. Ny fahatelo de zao. Ao amin'ny Korintanina voalohany toko 4:15. Korintanina voalohany toko 4:15. Ny fikasany fo, zay zany. Voakitsika zay te toko 100 zay. Koa amin'izany ka mitsara ndra ino aloha ty fotoanareo de ny fimpolian'i Jesosy Tompo, izay hampibaribary ny raha iaby takotako tambaly tam'maikagny, hampiseho ny fikasany fo, ny vetsevetsem-po raha tianao hatao igny, ka samy hahazo ny derany baka amin-Dragnahary aby rozy aby. Ka zany honde raha iny mbo nivinetsevetsenao, raha iny mbo nieretseretinao, raha iny mbo ataonao isao mbo proje hataonao hoe izao hatao kogny, iano igny hataoko an'izao, iano igny maharary ny androany, irety maharary ty. Le raha iaby kila raha iaby fa vetsevetsenao hatao igny, fa izevan-Dragnahary anao igny, efa itsaran-Dragnahary anao igny, ndra mbo tsy miboaky an-taratasy na tsy miboaky an-tsafa. Zay gn'Andragnahary. Ny raha kasakasanao hatao, ny raha tiatianao hatao, fa tsarany aby. Laha soa magnafaky anao zay. Fa laha raty raha tianao hatao, la izay handentiko anao amin'ny tribunalin'Agnahary zay. Tsika taloha tao manao zay, Jesosy ro isolo atsika, isolo vavatsika, fa lava Jesosy manao zao fa mialany aminao, tsy mety ny raha ataonao, ka tsy mety avao, mbo mandiatsy, mbo miankany tao, mbo tsy mety avao fagnanao avao, na tsy zay raha tiako avao ro hatao, ndra raty aza, mbo handentiko anao zay. Handentiko anao amin'ny tribunalin'Agnahary zay. Ireo raha telo reo zany ro itsaragnatsika, ka andaotsika hagnoriky ny safan-Dragnahary, andao harenitsika ny liantsika. Ny voalohany teo gn'amin'ny raha atao iaby, ndao atao soa, fognaraka amin'ny sitrapon'Agnahary. Gn'amin'ny raha safanitsika, volagnatsika, tenenitsika, amboary soa, ifagnaraky soasoa, ifagnaraky amin'ny sitrapon'Agnahary. Ary ny farany teo, ny raha tiatsika hatao mbo tsy fantatsy nia, mbo tsy hainia, mbo tsy sinoratsy, mbo tsy naboaky an-tsafa, fa mbo agnainao ao, mbo fetsevetsenao tianavoanao azy. Amizao atao maharary tianito manana. Zay hagnameloko anao, ka manomboka amizao
arenitsika raha zay, amboaritsika ty fomba famindratsika, miliatsika miaraka amin-Dragnahary, mandeha amin-Dragnahary io. Tsika te ho sambatsy, tsika te handova paradisa, amboaritsika lay ny liantsika. Andao tsika mba mifagnavota, lalan'ny fagnavota, izay ro handehanatsika. Mazava ny teny-Dragnahary, tena mazava. Tsy zay kila olo milogologo baiboly toy, na misakeliky baiboly toy, mandeha andeglizy agny fa ity farany masina ambony tany etoy. Tsy zay akory ro atao hoe hitrandragnitsagny, lavalava io tsy magnoriky ny raha volagniny toy, tsy ho avy agny Jesosy mihizima, tsy ho avy agny laha tsy manao sitrapony raiko, ka sitrapony ray zao agnay baiboly toy ato, agnaty sao tsy Nagnahary toy ato. Jesosy manao hoe izao ro lala, famarinana, alifiaina. Tsy misy magnagny laha tsy amin'ny alalany, tsy raha magnagny tsika neniko e. Tsy avy agny tsika baba, tsy agnavotsy anao Jesosy. La ia tsy magnoriky ny raha volagniny toy, baiboly toy. Ka manomboka androany, hamboary tsika ny fandehatsika. Ny liatsika zany arenitsika soa, ka raha manao akory ny raha atao mifagnaraka amin'ny sitrapo, ny raha ataonao sitrapondragnahary, ataovy mifagnaraka amin'ny sitrapondragnahary ny fivolagnanao, ny fiteninao, ny safanao, ary ataovy soa ny eritseritsinao fa ka manana eritseritsy raty. Hazahoan'i Jesosy misy olo vavanao magnavotsa anao amin'ny tribunal-Nagnahary io, ka handehananao amin'ny paradisa. Kaikanao Ndragnahary, amboary ny lianao manomboka androany. Nino afa rambesinao ampo mihitsy raha volagny zao, ary tiako handesa bavaka koa mba hizy vokany amin'ny fiainana. Miaraka hivavaka atsika. Sasanao zay Ndragnahary babanay, nagnome anay zay saontsinao zay, nagnome anay ny safanao baka aminao any. Hatenao anay, azahoan'i Jesosy misy olo vavaka hanafaka anay amin'ny tribunalinao. Jesosy malala o, ndretoa zahay. Hagnaia moa zahay io, tsy avy amin'ny paradisa zao zahay laha tsy amin'ny lalanao. Ka manomboka amizao, ny sitraponao ro hataonay. Ny toetsinay iaby hataonay soa. Ny safanay, ny fivolagnanay hataonay mifagnaraka amin'ny hasoava hagnavotanao anay. Ary nidrandrina ny raha eritseretinay, dia mba ho eritseritsy soa avao, mba tsy azahoana mampibaribary ny haratianay amin'ny andro fitsaranao. Ombany amin'ny tontolo andro androany toy, tahio zahay ny fahasoavanao ro hameno ny fiaignanay, fa hao aby koa problemo zay mety hiatsika anay amin'ny fiaignanay androany toy. Agnaran'i Jesosy songatana izay vavaka zay. Amen.